Hadirin bala yo priang ya kijing ut jing nam na kipat ba nong shong shnong ko West Khasi Hills halor ki babun kijing ha ka bayadei bat ka boarding electric ki dekot ka seng nyau trap youth council HYC West Khasi Hills district ha ka jing alam u president samna lumlang kharsi emle ha ka arpun rio trik nailur kila ya kendo ya u executive engineer MEPDCL hanoston bat kentu bo unshim khia ya ki mat balawan ra da ka seng Kino yalam ke HYC kila bodin ru halor kajing temu ban ai boarding electric ekilong yeng baduk ekibala deb lum kerteng la katu kan ni banai mentah. Kila ud ru hau ii syapang kajing kiu ka biding electric kabala poi hadu 100% tam hakino kendong. Hakene kajing akendu kila ya tai ru halor kajing kala kha ka rukom ai bill electric Naka Utility on the Go UGO Shaka Unified Billing System UBS kabala pensyayong ekipad nong kendong. Layakran ru halor ka jingkiu ka bay ding elektrik na kabenta kilong yeng bathamai na ka kendai hajar san spa tengka syaka arpo hajar tengka kapala bu ikipad nong kendong haki jing ki bakrau. Gasang iwan ban kendu ru ban hadin bangila yui ban nakliang ka office kalalum yakini ki la bandai ki adahar la bandai la bandai ki ipik jong ki noksus nong ki fair ki badum kam ban apply like semai lani connection ke semai de ke bagi ong mensua ke free connection rengi i ban nakliang jum kas office kadang skap jar rengi lawan ban klimenta nakliang ki officer ki long ba kani kelong kin sale hadin katu kani penai ki la pendap leng ba sistem la pendap leng ba kani ka additional RBSS scheme kin sayo ban sanction asi kin sa ai ha kata kapor nam tagi office ngek ban nakliang jum ya sangru inang budin halong kani namba kanong ke jum metoi nam tai paj ba Tumjuru nakliang jungingi dap dari studio habang yui baka ka office mentah hakini ki penai ki pajba kila ut keleng gila pun yang i nagi keleng di benta jang West Kecil ba mentah ka belat kala kiu hadu 50% dan ki baka kiu 10% dan ki baka kiu 20% dan ki baka kiu hadu 90% ru ki belat di nakliang jungi wan ban kendu i baka kata baka kiu Rai hadin bang ilawat jeng tibu nakliang jungi kasang pertumju wilayah ban friend dan berkat isahap keban nakliang jungi long ba kadai ke jengwan jeng ni sistem kebat mai oh ngi haus nam arja kuai lemba kan ke yugo system lan ke utility on the go kabadai ke company ke pada mendabar kabadai ke sistem kundu ban sebelah lan ke kundu ban maintain dan takalai tikum ta nakliang jungi ngi ba menta hagni ke senam arja saltang lai senam hadin ka sarkar lembaga ni department MEPDCL kelano itu sistem dak bakila bu yang takawai pat ka UBS lani ka Unified Billing System tikane kelawan ra ya kajing kiu ke belat tang lima tikadai nak ni ka billing system ke bat kemai nomor bangi dapat ya ki period ka bagi ken reading meter mensua menta ka fer tang basan sini lani south ni dan ki ba as ni kene ka belat tak ka kiu kumbah ki umalaong ki laito hadu sampo hadu 90% Ikum tan nang liang jungi wan banyak kendu bat nang liang jungi yui bat ni ong ba kan ke jingtu jung ke belat ka ke jing yon ni pat ba dak ba yo nong ka office dak ba yo nong manur no bono tang na jing pen kelai ke ya ka billing system bar ke jing yo nong ka dai nam ta ka office na ke jing du nong ka dai pat ba kum tan nang liang jungi ka seng nilai keren nilai kerpat ong balak dulu nang liang ka office ka dai berkat bah Cua bahkan hak yang dibel nomor nyumpuak ban yui bagi bakin ut ye ke jingram ke belak nagawe ka sini sagoi pa ban ngikran duk nak yang kaseng bahkan wan kapor balada ke yekiu ke belak kemne kan wan ka juk ban hajang ki juk syarak ki por ba miswa lani ki juk sala lada ka ini sugi ke nyon ye ke bak ke jengi ke kadang kan ke jengi te kumta nak lengi lekiu nak lengi keliru ya ka department hatu umdon bagi engineer di balak ban snai ke billing system habdawat na syabeng sina syabar jelas digumta nakaliang jongki yang bakimla ban ong nama gade ke board yang ke department hari nakaliang ni kasang ikir sai bagala dai ke por sarkar bagan fa snai ke billing system ke ba daki engineer ke jongi senang ba daki bala expert ke jongi ke engineer ke donpun jo jai bedu bala expert senang ba kan nomram ke belat nomor bangi bahkan nomram ru hagi dikit ya ke billing system dari ban kit nak bar daki arto lai folklur tang nak billing system haba kadu hapsu mengi pajba tumtakan wan rak cine ya ke dong kai ke jeni berkebak kadu ke bangi friend nak liang jeni ke seng golong bangi selongo hagi ni benai bela dep bangi wan di pajba wan disit semai galak hani wan disit semai
kemud baka kadon tanpa hajar duna baka tentu ya ka mitar long tentang hajar san spa Rai hak ini kisi bom tabat ingsul lungo bahawan disit kemai ka lakyu hagi akho hajar tumta kelawan rak jing ya ki long yung long sem ki bat kemai ki dang mi ing ki long yung long sem ki kun sama ki dang mi ing kemai esi kawan rak jing akho hajar la jin su bat kani kawan rak jing tentang ki pat di ofis makan perkat halo kani kenapa kan long kajing mentoi namta kapateng pangwan na yang jing isan om bakali gede kawan nasi najibur bahajron tentang kapan ini ka pakai tutu ya ki metar tinggi yung iru ya kani ka menta kala sa pentri kam ini ka smart metar di insul lungo baka bahapan siu ya ke bay metar rai nak yang jong imunista beteban pek ya kani ka department ulo ong ba kadai ka skim kuno apa ka skim kadai ka skim na sentral haban siu pat ya ke bay metar rai nak yang jong isa ila bata ini bahwa habade ki gi ladaki layat ki smart meter de kunta yetigi meter ki we pat ki balai ki penun kam ya kalat kin tu ai free rai ya ki batang semai hapan siu dengan yang jungi seng ila ke pat ba lang nu ke office kam de ban nyam pai ba bat nak yang jungi ini aku den ni ni kita